Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongstoiñ Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakani ka tayo balala, ki Samla Jong ka balang Catholic, na ki parish bapero-per ki baha bapo ka Nongstoiñ Diocese Catholic Youth Movement, Jong ka Jylla Niam Nongstoiñ. Kilayo alat benisimenta haka Lympung ya kenduk lang jo ki Samla, Jong kani ka balang haka wai ka Lympung ka baju penlong Xiii cisnam. Kani ka Lympung ka balatip kum ka 13 Annual Diocesan Youth Convention, kabala penlong ha parish Nongstoiñ West Castles District. Kalalong haki lais ngilenter kabala kot no haka kat artrek mentahi ubnai kalalingkot arhajar arpo. Bat ka pang pedeng jong kani ka jing kendo hau newsnam ka baong ngalong ka syakri utrai ai kan urlong hanga kat kumba pilaong. Lasdang kini ke Lympung deki program bapero-per. Bat hakasi ka bakat do deki hajar ngut ki pat rungat ke balang Katheleng. Kila tua cek jinseng ke balalong hapo Divine Savior non bak parish Nongstoiñ. Hakapor mestep lasdang ki jinseng deki jinyalam surjing ruai na ki choir bat layo ban puli ke ketien jong ublay. Da Father John Albert Rentetiang ubalong Diocesan Youth Director jong ka Nongstoiñ Diocese. Bat la ajing keren the Reverend Ansem Nonglang. Ubalong Diocesan Administrator ke Nongstoiñ Diocese, ubalong ru Vicar General, ubala pendap ya ke jingkenya mas bakho ya akan kesngi. Kajing pulih naga gospel bakho kat kemo Matius. Hagata kapor, ujisu lawan na Galilea, siya ka Jordan, siya Yohanes, ba undok ten baptis dau. Yohanes unjen dalakang yu, uang, ngakay niya day bansa ten baptis hatme, ba mepat newan sana. Tenray ujisu lajubab yu. Ya mentah kan matlong kumne naba kumne ken kadai yangi ban perurlong ya kahot baro kumca uyanes lamunjur teu jisu unda lala pembaptis yu ulami nak ba bat hakmi laplet ya kebeneng barulah ia muslim ublay bawan hiar arsut kum kaparu batu hiar halal julu bat hakmi kasur kelawan beneng keong une ulang kuan be junga yau ba ngadas nohun kagas pa jong utrai kami kun Samla banlong yang yalam ban ai kamlang atau kabalang abang idon kilong pa kilong kemi kiwei pat kibalahe alasan kata gading sini keli ngasu yai perkat ladi baleng ini syong badia tai benia badia pek bahang atau kabalang ban penrung kat tu kat ni dibenta jilong Samla atau kabalang dan apa wanra yaki sur jingruai syok mesin kembalong karismatik pakom tata haba pai syak jingwen jung Pope Francis uang pilong kamenta jung blai kajinglong jingman joki kun Samla saudong kapertai bat hang ni haki jaka haki kanjeng hirup kalong ke ke bang internet ke bang ihun syuk tenteng kalong sabak palak put haduk bangun rak kata kajing larai kajing Vietnam kajing kelamat lik umat ong kajing long jiman jauh kajing Samla hakane kecuk kecungi ya be ya kaspa itu semhang pertai
Kajing ada, kajing long parlok bersisa kalau dunok. Labelat kajing ada, dan sekri yang belai. Ladu nak sendan yang ikon samla. Kajing syarong ke umbak ke unsau. Jong ki media lat patai cintet. Nabar nang bahabat pendan kam yaki. Lasu syak penjat yaki internet ki sinema, television, mobile phone. Sisin bala sanggup bala kerni hukum kini dijaj. Lasdang banduk nak sendan yang kajing smart, kajing sting. Ban krekot, ban lek skul, ban lek kelas, pastang ban telur, sa kajing mut, kajing perkat, keperdai jengpi, kajing long jengman, kala telap, kala berai. Kapanuk samla, hak kurim, yuk kun Kitip bahab hukum kini persyak ya hukum jeng belai, bat kebalang. Dari latom ni mungkin ni kisang kama, ki ong. Kamu lelai, nama barakot je lek kunjuk. Kasyang kha man kali belabu bentar do lelai. Belabu bentar do long tawi, melong hin long sen, melong kur long jat, menroy benpas. Lara pimun hok, barok di kasyang yaki. Adalah pen bersih pada kejigem, barok kesakin setelah. Ini menyok jengket khusyuk kejigem. Nyuma pun samla. Kini kejing barakot badan laki ndai tang kejongki kejing ndai tang kejongki kejing kedai lang ya ka balang ya ka imlang salang ya ki long kli long pa ki balasan larba kedai lang jong ka sensyar kada. Jong